Fofola le Fala ma le Tusitala. Atalo fatuai Samoa, yo pa ia mo mamalu masani, pa talo de lei, pa le atunu tainane mamalu fal malo. Ya o le mātou saufa inga le nei tai au, ia sisi le mai i fionga i le pule, le tofa le ngoa matua ia ale vena ale, le fionga ia leo te laki, ia le tofa ia masina lupe, makesi masina lupe. Ua whaawa wina tātou por kalamina nei aso ia, ono le whaawa wina lava o le tātou taranoanga, o le pa ia ma le mamalu maulungo le Tusitala Samoa. Ia, mātou whātalo whātu, tātou Tusitala nei aso. Whaafitai le tua, ia, ua mawala nei lau lau tāua tātou te whilo iai. Ka tātou bawa sese mai voda lava i aso, ia ono le telefo tūtua noa. Ka tātou whenga i ai whaafitai o leo tātou au whanga poto le tātou por kalame nei aso. Ia, o manatu e na whaulasia lava o ni matau, ua mātou longona, ia te tau na tātou talanoa iai. Tasi lava le ngā ngaurunga ina ia malamalama nisi o matau, ua lotu lai maisi o tātou atano. Leise fo i tau pulenga o fufuanga a le vaenga whaapawhai, o le ainga le whaatuatua le tua, sa mo o tasi. Ia manisi fo i o matau, ua loo whaasolo pēr le laulau di tele, ma le fele o nisi o matau, ua loo awhiaisi o tātou atano nei teimu. E le ngata i totonu o le tātou malo, ia misi fo i e kālesia, ia ma le tapo ingo se tātou atano. Na manatu lea, o le amumu atu peitu lango o le vaenga whaawhai, o le atalo le fono whaapitoa, a le aingo le whaatuatua i le tua sa mautasi, ma le motu tele i sa la whai i le aso esfutasi, papirila, i le masina fau. O le nei fontanga ua autasi iai le vaenga whaawhai i le ia maulea banoa. E wala au whaapitoa ai se whelo inga ma le motu tele i sa la whai, e pei o le whelo inga sa whai ai tūmoa nei, i le stona ina mawai atu nei. A moe moe lava ia matau pulenga ina ia maola e banoa e whelo ia i matala noa i fo i wawai se unga talu mai i wai o whainga whiwhiringa. Ia atoa i fo i mamata upu, o tūla i mai vai ma whaufai. Male i ngā whono wo iai le whono tanga whaapitoa whaatausanga. Ia umanatuai o le a whaia le whelo inga whaapitoa i le aso sutasi o aprila, le a whaia lea le apito pisanga i sari rolonga. Tasi lava le no whango le a wha mautu wai, ia ono tūlanga ina ia maua fo i le abanoa o sala whai atoa. E whelo iai ia mawhaatino i tūlanga masani o le ainga le whaatuatua i le tua sa mautasi. O le abanoa fo i lea, e maua ai le abanoa e restala ina ai e tātou sui uma, o e le inwhai lava ona le stala o lo whaasolo i pēr tātou restala masani i le teimi. Ma e maua e fo i le abanoa i Palapotonga e manisi fo i tutino po fe lava ia e whiloa i eimitela noi i tā upu molva e mwhawhai. Nona lua ia o le awhaia le whiloa inga alo ia a le tātou komiti o tā penanga ia ma le tātou ma tā whale uma i le larolangi atoa i le aso sāne i le fiafi le itu la e lima le fiafi le a mauel tātou sum whapitoa e whamautu ina i uma tātou ma tā whale uma Amerika, New Zealand, Australia, Tutuila i ono whaamalamalama i natu o nisi o fuafuanga wo i e tātou tā penanga tonu lava o loto i whale o tātou vai ma whawhai na ia taunu umanmanu ia ai fuafuanga o lo whatatia o le luafe wusu ono ia o avo i nisi o fuafuanga whatatia e whafuse ia mai ia te tonu i tau pena i e tūlanga o tā pena i o mi tūlanga uma e rei whaititia le ngā mawhawhtai o le maau man mi musia i le fioanga e maise le kalesia o ao le kalesia asfitu tutotasi i le fionga i le taitai au ao le fionga i taitai au ao le kalesia i le lorangi atoa ia pasta Willy Alaimona ona le sosoani sa atu ina mai mol vai ma whawhai
ia Leilua se la wafe tala mai whale ina ile nganga whaftai whailo leo whafonga tau ni moli o le ainga o le whatuatua i le atua sa mo watasi ona o le nei so swami tele whatu pei nai nisi o fufonga whatati ai mai se lava le maota o whanga tu tonu le sa ma tau sa i se le iai tātou se mai tūlanga o nei mata upu o lo o a fia tele ai le tātou watanu le temi nei Mato manatu e te tau na tātou whaasoa i le mawhitianga o lo iai tātou whalakotongo malosi tau e tise tātou EPC manatu e tau na abatu se tua lalo e ma se whautuanga ia i lātou o lo ngawha ma le whafoefoeina o le tanga le e mai se foi le whionga le minister mai lātou o lo tū le foe o nei leo toe nāma se la ina ua lela i titi le mai tawatu ma o tūlai lava i tūlanga o ngonga sa manatu e le te tau na tātou o ia a le lava ua tātou lasia manatu le tasi le nām tau o ngonga e te tau na tātou tāpena iai o iai foi le mai tau i le vaai atu i le tūlanga o leo o iai tūlanga o le whaasoasoina o tupe tonu o le whainga malo ai mai se le tala a whaatau au tū o le tupe i le leai ai o se tātou supplementary ma una le mātou te mai tau atu o lo o tūlai mai ai nisi o tūlanga whawhitauli ina nei i lenga whatauli maina i se tūlanga ona o whaarelave whaafose i o peo le pawa e mana o mi ai nisi o tūlanga e le whaamoe moe tele i tātou unforeseen ia ai o lea sa tau pule ina ia whaisi talo le tupe whaapoku me fai ai ona ngafa tali maina fala de lave fa fose tu ona tulanga iai fufuanga o lea ua anga iai le tau fa foina o le tulanga le teni nei mal fo i o fa fitauli ua mato wa ia fo i lungo penga te fai langi ua tala no ina le mta upu le nei o le SOE o se mta upu e tapunia umai fai totoa o le whafoefoeina o le malo ai tātou anga i whatulanga le tūlanga lea o tātou iai tūlanga o wha state of emergency i le mātou mai tau e le o se tūlanga whaingofia le tūlanga lea o se tūlanga fo i whaingofia ai na claim le tūlanga o se state of emergency te tono se atunu tātou malamalama umalaba se ibana ngā ua iai se tūlanga onga tele tulanga tau wha, tulanga wha mai, tulanga o nisi o mea tātou te le tau pulea e le o iai tātou malosi o nā o le sisi gesi, e o iai. Ai a mai tau le tulanga o leo whatulai mai iai o no le peo le pao. E iai le tulanga male, ale ma le tulanga wha e tete. O ale mele nei o le state of emergency, e le lei leanga. O na iai le tulanga onga, o le wha o ngā e nisi. O se whainga malo e whaanga ai le puipuia o le whainga tonu e masani e le pāremene le ave o tupe uma e pasi ma le pāremene ma lona tala o tupe a le a whaanga lo le pūlenga le authority wa nao se vai e pule sa o loto ai lava la tau le whaanga ina o tupe maua o tupe a mai te tonu e wha mea lofa mai o li tupe tu e tā pāe le malo i li tūlanga e whaanga ai ia inga o taimi whafose. Ma iai o na tūlanga e te tau na mai o i o le lei le tala noanga o le melea, ai li whaia. Ma e te tau foi na matua sa usi le lei le tūlanga iai. E le whapea o tato iai le tūlanga ua mari liu ni sve whainu mela to tele le tulu. O tato tūla i se tūlanga ua matua onga ni manuanga po ni whawhita o tūla i mai tu tongo le tulu. O le whawhita o le peo le pawa. Mai o se whawhitau, i whaingofia aro na fōia. E a whai e te tau o na iai tūlanga uma, o a ia inga e te tau o na whai. I le whaatūlanga ana o le nei whamoe moe wa manatu. Tasi le nām tau o i tau nao o iai le tātou whātaritana nao mo leso le nei. O iai nisi o le maitau atu i whafo, wa mata o na leo ngā tūsa le taitai ngā pare dia, ma minister. Wa mata na o fina ngalo minista e whalau loa e lātou o lātou manatu.
ai le o sila fia e tamai tai pārmia. Wa mata na whaia la tau tonu ai le lo moa tamai tai pārmia i le me tau na whaalau romo moa. I lalo le pūlenga e tala whenga iai, o le kāpeneta e sau wai wha i uma. Ma o le kāpeneta fo, e te tau na mai iai wha i unga, o ni mata upu, e lauta si ai se wha i unga mautu a whai. Au mato mai tau, wa mata na iai tūlanga, o iai nisi o lato fola ina, they make the call for the cabinet. Pa ua wa ia tūlanga na i whono le na umanei. Ua wala awe nisi o minsta o lato la i le malo. Alo alala le pārvia ma le sui pārvia. Na umane la ia. O tūtū la la i uma. Ala no nofo na le pārvia ma le sui pārvia. Tali e tupea le mātu no nofo atu e wha ua whono. Le foi la o toi mai tau atu le teimini nei, o call le mea tau Commission of Inquiry. Ia, a lele malama le fio ma tamai tai pārimia. Ia, tūlanga uma ia o mātou vai e malwhae tete, o na o mai tau ina. Wa mata na whaiara tomu le tangata ia mao. Ma o tū ia ese le popole ai teimini nei pe lawa na mātou whaiatu Samoa. O le tau ave lea, e le whaina malo, e le o atoa le whainu mena, lalo le whapai e tauna aveile tunu. O e tu a inga whaafita uri la nei tūlena. Wa mata na leo ngā tusa maritu la whono, wa mata na ofa le lou le manga, wa mata na pūlea tangata i lana me whai, e u mato mai tau atu wa consider le minstau tupe le SOE, ai anga i mai le minsta o EPC consider le whaingo se susuenga whapitoa i tanga luenga. O le whesi, o la le mena le whai ai nga susuenga i na whatoa amato u whale atu kito. E le mena sa tau na whai o leilo ilo uma, o anga luenga sa ngawha ma le whainga ma lona o matu. O na iloa lea o le standard ma le status o lai iai a seta me uma, tō ngina o i talafu. O a mela iai ma mea wafa pena. O na ilo lola ia, o ina, e tauna ta oto ai tūlanga o mea o le a fufua mao mo lesi se fuku bua smuta usama. Peita, la toi oso mai leila le nei Commission of Inquiry o ile la suesu. Ia o tūlanga na, mai manatu ai e tatau, o na avel wha mua mua le mele le tengini nei, first priority il malori, tengini nei, wa ai le melea. Ai mele pe e pawa po lale awala e taunu mai ai nisi o fufuanga. E re fai titia le rato le whaftai le mtanga luenga. Na nga leo te mai tau a tele ngā luenga leo po ia. Ma ua e ua tata tipi uma ia. La a uma ia ka of course. Ta wha pefe mai le lenga le msau mai lalo le underground le wha le tonu. Sui mai le lenga le lunga. Toi wha aui mai le waya. Ai monea, e leia se swinga. A leu sau swinga muli muli. E tala muli muli. U wha le tonu wafi e tonu. O awhi ni e tonu. E le I lever plo ke tira le PNU le na mai. E le I lever. E na sifi ma mai mei tai a lauam tau ngamano. E sifi mai I fulo sou le mea ato lea. Ma reno mai tau le sau noanga le pule o le EPC. E le I o le lifespan o awhi ni. I le tai tolu sputau sama e ola ai e au noa manisi me toi whaia. Ia lele tai awha le taimi o le poloketi le mei. Ia a leu wha le tonu, o le whesiri la, aisea. Mai o le tarsanga fōle nā lea batu, langa o te loa le whatoa se e atu nei le uda le IPC. Le masalo pe whatoa tolu, tausanga pe tausanga pe a. A tu atu la. Pai a si maa le ale o le mele nā. Mai ono le taimire nei ma le meo lewa whai le tua inga po ai e mafuri e wha le tonu. O le memo mua le mātou tua la lo. Fa tino mo mua le fix mo mua le wha le tonu. E no mai lo le se sa iri. Sa iri le mata tu lo lava, le mata o le mai le mea lea tupu ma le ipisi. Ke loe le se whawhita au ni whatoa tupu nei. Pai si umi, pa ngā solo mai pēo nei whalapo tonga le malo. Tasi le nei whalapo tonga tele tupe, o lo ta vidi e tonu. Ai sea, langa e tongi piri mo ri uma le tunu atoa.
ia o te lola e le o la tatou o ia peita o le o tatou o ne taimi whawhitau tau na whai mua le o ia whawhitau no mai lola ia toi whai le tulanga po whei iai ia tau manga e le te tau na whata mala i le malo i le melea o le tise ma le vai o matanga luenga te tele i ale malo o le tongi tupe i ele atunu ma e le tau o na iai ni tulanga whapea e tula i mai pēr whapea o ni tulanga whapea ia ai e la fo tupe le ai o Tusitala me o i e tatou talanoanga i le so au matou manatu e tau na whapulupula tulanga ia o nisi o tatou mtau ia o le tulanga lava lea o le fisilingia investors mai whapo e whau wai atua ngai mai teitei o le tua ngai e lau le wha le tonu investors ia a le mesa whai nei tau Samoa o le tatou tau alanga lea ma whai campaign investor come to invest to Samoa is a better place than everywhere else ia leo mai tau atu ne ia whatula i mai ma le tulanga lea e tau wale i nai le whaafongafonga mai i lato o le o lo fia o mai e teu whaafai ngā ruenga tupe le tunu mai o tau tala ni tau ku lea ona ni tau ku o lea wangina nei runga le poloketi se sio o tu malo le free economical zone le whatulanga poloketi o le poloketi a lo tu malo o ova ma le se fulu mon tuku tau sama ta pena o le nei ala ta pena no mai tangata e ona le poloketi fa malama i tato officials ma vatu tulunga o mai tapena e o mai leso e le ai ma se me tasi o mai o tapena ai pe whaina whai pe whapena le ngai moina a whapea whai wa umana vatu le tala e le i o tato malama anga i nei poloketi wa umana whai atu le company o lo i eile to mai e ma whai ino mai e whai whamamama patulanga leo tula fono e no fai on fatino le tatina peta e o mai lava le tangi nei e le a fia matangi se fa talanga a iai nisio i la tau i to tonu o tau pulenga ia au whenga ulenga le malo tu lau lava e to toso vai li malana o fatino iati na e faupa e lo wain tupe fau mo le tulu tasi le nei na batau o fatu tu le tu sa mo tasi tupe fau e mau ai ati na e fau ngā luenga fau to mai fau mati na e mau alta mau ai ma fau e na whai atu tia o sola maso wa nā le lua me e whanangulango i le tunu nā le tiute ia malafonga ia na mai loreo le langolango o tātou tupe lafo mai whafo i o ia malu sa mo e tunu mau pau ale a se upu sesia me te latu atu wa tātou pa uma wa lalo a e whatoa uma nei na tau whatulanga atu tātou Export Authority ia o tasi na manu lau tiu tau whaina ia momentu pe whau tātou teleina tātou o loa au ina tu pafo o le memon muli ia o le tulanga lea i le whainga pāti lewa nei wā ua mato mai tau ina o ia i lisi o le vaenga lea ua whaatula ese ma le vaenga whao whai o whaatu tu i le tua sa mo tasi o le lava la tau ti sau no o la tau o tonu vaenga whao whai ma ua matan whaasolo la tau campaign i le atunu o la tau o sui o tuto o tasi o le whaatu tu i le tua sa mo tasi mo le whaafonga mai a le atunu e vese le whaafonga mai sa mo atoa o la tau i ato ono u whatea o le toa iwa foi nei sa whaatu toi e mitau o lo whaatari nei unga si te miwabi mai ua matou tapena foi o le lua se furu lea te toi te tonu le vanga whao whai ua pauna o sui whaatu la i e whiwhiringa muli mo le tapena ina i se whai ngā pālota o muli mai whafo se e tātou te o lawa i pālota le lua fe tua skut ma le ono o nisi o fuafuanga o logo whatatia o le a tala pele a vanoa i le tō me skutasi so i fau e a fia ai masui o le chapipi ia ma le toa se fulu lima e sa matou apa ia i peita ia e leo na nau manu latou lagona le vanga whaafai ma e leo toi mamau ia na whai alo leo le whaahina o tu ia mtaupu ia o matou manatu o mtaupu na e watu ai le tō whaama le whautautanga i le tātou
au Tusitala ni o tātou tanoa mana malama e winga i tāu kuma o lea tuga i meira ngase malo ia mai lea vaiaso i lea vaiaso ia e mori atu whatatai ono loutou awhia mai tala mai au e talatu lea vanoa mo ni tātou whapsiri ia whaftai la mnoa e lau whionga te whono mo moat se whasiri le no se lau afe le sa mai le kalesia sa utou tarusanga i le kalesia pe sa o loto fuati ai fo le kalesia le na o mai ai le fua ia sa mātou tarusanga e le ngatia o so se taimi lava e tapenai se sa ilinga se leni a le kalesia a le bangwhawhai mātou tarusanga ma tele lava o ekalesia na whao mai e lato sosoana whao mai temi o le mātou tua fo le nat ia mai o le ekalesia lava ia asfitu tuto tasi ia o le lava na longo ina mai mātou e tau pule mai le lato teni aba noa ia le la na whatino i lo vai aso le nei ina mai o lato sosoana i mo le tapenanga o le bauta dan whai o foai i vaenga whaupwhai stasile o mata upu sa langa fu inisi o tau sanga umu vai i tūlanga fu i lele i ta iala o pūlenga lelei ina ia wha manino fu i lele vatu li poti i lumor pāle meni wha matala ai o ai sa fsoso ni mai vaenga whaupwhai fia foa a lea fo ni mawalunga i tauna o i eir foa i se vaenga whaupwhai asi sila lau tau pāti whaupwhai wa pēnā na tala noa ina o tūlanga ia e pie le i whai ania ia inga fo i le whal tūla whono pe fo i atunu i whafo e iai le tapula e o iai le mawalunga o se le ne sa ili se vaenga whaupwhai ia po se sui whai pule sui tau wafo ina ia whai ei o na ausia tūlanga le mena o i e whaktino i sosoani i le tāpenanga se palota ia o mātou lava a inga whatutu i le tusa mo utasi ko ia o na whaavai i sa inga se leni e mo moseki le paketi o whainga palota e po paketi o whainga fale e na mātou sa ili le iai e fo ila nta upu le sa ili e tu pe amata mo whainga fale le na mātou malangai o le tūlanga le fōa i mai e le aisa mātou a ia i le lava le loto fuatia ifo o so se kalesia o so se tangata e Tusitala loa lava le sosoani po ai lava po rati le la fo le titi tala la no ai o le fatu tu le tu sa mo utasi ele ngate na mato mo mai ia me alofa mai e kalesia ne ale foi mato te fo ai e kalesia e mi uma lava e fai ele fo no tele i malu ave ale mato taulanga ave mato taulanga o fani tau sa o fai me la ave mato tau sa taulanga i le fakasa ave mato taulanga i le tisi ave mātou tāruanga i le Assembly of God e ave hol mātou tāulanga mo le Sfitu tuto tasi taingi e whaela tō whono whartausanga mo moli lau tusi whamanuia ia ma ave ma se sereni mātou te maua oina o mātou manatulanga i te lele sao le kalesia te talo i martapo ia e mai seifo o tangata lotu tangata sui la molango o bang whawhai mātou manatu ai whaitu lango na tulanga lena i sao noa i taku laa o meo sa ilinga sere ia o tasi nam tau po ele na manamalo ai ale whatananga i tek jengo la whono la whainga pātas ina i whatanga me leo campaign fund ina i mawhai o na whatanga me leo no ai mamusu ai me i o tato whamisinonga i tō whaiso whai se lime te aruai oe e fai ai lau fōai e wā le mese sere le teimini e te fōai le whātau sanga ato e na lateral palo e toi latu e fai au maliu mau fōai e kalesia e kau mai lo o sao campaign prime o prime ai e fai au le whātau sanga ato o whātanga ai a oro le teimini palota o prime na oro le menga tau tua whāua e ai peo tūlanga le nā le whāmamlamanga o le whiutana inga o le fōai mai ma le fōai atu mātou ia o whaile mātou whainga whapai
Kalesia tele uma nei se wape o wa I fai me alofa ele foi lá sa foi mais tu que fa pena e kalesia asfitu tu pas ia ele foi lá o me mala vai o taulanga vai no fa fai o se ele fez ainda ma tu lá no kalesia o tupela ia fo I mai e kalesia ia company ia mai vai no fa fai ho ia la tu tapena na bise te ho wala tele alota o fea e fai ai e tūlanga I se li poti kore le tu a fai ai ma fai lo ai I la tau sa foa I mai ma lau fai o na ave le e ave I o le ofisa le le sitalai bang fai I le li poti fai tau sanga pe ave I tonu o palmen ia o matou ai o mana pasia matou taratupe usu tasi usu bolu usu top leta pena usu fama usu lima na pasi le GM den vai ni e pa wala le mtanga lo malo ave I matou mena o le tato MCO la ngole le stala lo ia tu la monta mo boy e peno to si fia elena o kalisi o le foi me malo man tu ele potion e so so ni mo vai na fa fai e mo mai foi la matou tu pe na malo a tu pe umala e la no le fa mal malunga matou te lo matou si te lo la to na fa uma ia tu la accounts auditing ina te po lele lu mo dan fa fai ma tato AGM e wala tu se visili o na tu la fono le fa tu e van fa fai o yese ai ngai la lo tu la fono na e ava no ai li poti nei fa tau sanga I tupe maua vanga fa fai a misa me donations e ave tu tonu foi le ai ga vole le ia lo pulanga le la ia la ilalo le MCO la do momento foi tate li poti ave tato financial statement le MCO o le lau fa o mai ma to lu su tasi lu su to a pasi vola lu su fama le lu su lima ia ona fai vola tu la te tasela fsili tu langa ia fo o ni se kalesia o le anga e la to ai sima so ni mai ia ele o fata pula a o ai ia tali mai tali a malfifia ele o fa peo se situ o kalesia ia ma to te fo ai fo ia o kalesia na le so ni mai fo ale o mai tu langa o e mai fa peo se me alo fa le kalesia o e sau mai lalo e kalesia ese o le mafuri le na mafuri ele ma to tu pere na maua mai musika ma ostari ma o kalesia ala ilo le lei e tangata lotu uma va venga inga lai fafo e fai le mato feilo mato fo ai malo e me fonten fai le mato fo ai tenho a conferência e tenho a conferência appena uma vola isi e kalesia rai Mona na ukiona tsa ifuno le tulanga le stock exchange ma compagnie le free economic zone o le safatino le longo na wa tau au ina le proposal la compagnie le fa au fi ma tsona na tsona o le safai le longo ma tsona na fa tsona ata se ma le International Monetary Fund ma le de-facto stream le sa avatu ai folasia leo maonga tulanga o le Samoa pe afai tsalia ia fai na fakasisia meso tuaina le au mai tu le lava le na waila o fionga ina ia una ia pe afai le wa tsa oto ia le longa le mai fai tuanga fui le itai o Samoa se tulanga fai na fatia ma tsalia se ia fai na fakasisia ia o le tu sirin nan fa no o le uta ni lipoti ai le yo ma se lipoti lo ma tu ma o ma investors ni no after all these years o va ma si uta sango fata pa wala le ukula uta o mai ni o sa o mai mo per tu lo la ni me o mai fa ai le se fesi le fa inga pe no mai e company ni issue lai se ne ma faina la to fa ngai o fera lipoti o le a risk ma meia mai tal no mo mai tal atu o fai mo fian fa fa punga na until now nei se me a tangata ni no mo ele fa tan me no mai la lo ska pe ta pe mai fa di lo na tau na propose na issue lai sen
La isu la sene ma lua se fu. Lua se fu ma tau ma teni. Fe oi. Le ai ma se tali. Is that how we treat investors that wants to come and invest here? Ale, o mena le tau te mana, nia tupe fau, tangata fau, opportunity fau. Leo sa no mai le upu tomu wana, ele ready sa mo. So when are we gonna ready? O le no mai company, fa mal malama, i suyo mo le treasury, mo le central bank, amana o mia sosani. They can bring all sorts of services and expertise e fai le matau. Alam me lai, ele mo fai. Ele mana na o fai. Ale nganga le na ave, wana ala na malanga i mo mene. O le manifesto fa tu ele tu sa mo. Tu pe fo mo le tu. O mo foi na ave e calculation ng company ni. O le tu pe le mano e fai, ile tau sa mo. Kaya mo. Lei maseme o mai temi. Ayala no na wa. Lang ol proketi. Ol proketi na ala mai lo tu mano. Se fulu mo tu ko tau sa o te tongi le lisi. E whaatarir whau sia i ngomena. E whapea mai tangata ne na tongi le tupe a lise me tu. They pay all this money all these years. Ai le ai ma se me o whaia. E fo e pisa ni te umai mautato ele mini ai. But the commitment was there. Ale wo ma te mini se fulu mon tupu tau sama. O a mai le proposal te tongi. E ma fai ona e whaatari se fulu mon tupu tau sama whatu atari e sa proposal e mai. A whai no le wala le whai ni talo whai le tu. E le ai a se mea whau e whai. Tato walua el me masani le pawale. A le matou te amani atu. Look at the world. Ba ai le langi marta mir sanga le wai. Digital transformation. Network. Connecting. Banking system. Ma mea. Tan me le tate. When are we ready? Alo mai company. No, mai malalato hotel tanunga. They will bring the services. If Samoa needed. E ale wo pai tu la. E ala na polo ka uma mele. Ona leta. Usa sina mala auto. Le ma fuai ni na tutupu nene. But na watu me black and white. Uma na watu. If you wish, I will give you a study that was given in the treasury via my central bank. Na tau sila la ia. Tuulal ba sa folk, I will provide you all the necessarily information. Kung kaya loy tupe mawa sa mo, mele pe fapetu. Yale ala dala polo kartemi nei. Wala tato tari la fai. When are we gonna change? Ile ta mirsanga la mo, ile la lolangi temi. Ile la tato wala ile. Ai fata nu me ia na tarsana tuai. Ato me te le, se la sana fo. Malima fo. Sosoli fo, tupe fo e mai da tu. Yeah, Fofola. We are not ready. So when are we ready? Lau whionga, o le loilonga le sa whatinoina. O nisa wa e ngolo o pupo e iai le whaitupe tututonu. E le o maalosi ma, e le o lava tatu tu la fone puipu iai le atulu o mai to e ngā whainga whapisilisi ia. Lea lai nau lava ina ia talia la whaawhi mai tutonu, a o lea e le o ele o ato atoa tatu tu la fone. O le mea tonu wana na lena matu whai atu ai. E rei whapea no mana o loe o mai ro whai ro. Na mana o mai tiro to to al tato whaitupe tututonu, tato central bank, ma tato treasury. I lea o ngā mele, o no mai ro leo lato. E whaule tu la fono. E watu a mai fasiri, e watu tari ma whaule mea ke tau im tato. O le mafu angana na isu mo mo e business license. Langa I loa I le lalolangi. O la tau le whai pisinisi mai Samoa. Ale ta pena tu lafo. Up till now, ele mana na o ta pena tu lafo. Ele mana na o ta lia swinga fau ia mo le tu. E la tau te whapea ina. Aole matou mau. Ele I whapena mana na o mai lo whai lo le ai. Look at this. Se furu lima tau sango whatari. For you as a prime investor, ele mawhaina e whaatari se furu lima tau sanga. Whaatari e sa tau sanga se atu. Pa wala me whai. Por sa vali no le se tunu le la tana tamai. Ai ona o le mato whenga ngai, pa ai le mau I o mai a si o tu malo. Toso mai nei le manuia I Samoa. A mai le mei nei o nei le tauna wha mautu I le hap o wha aftaua inga nei le stock exchange ma le matulanga financial sector. A wha peo no whai atu. O mana mai company le offers for ngā whale se furu lima I le malo. E si fia tu lepa.
Tentau fai ne isa balalo mele fai e. O ina e o mai company o lalo langi le stala I tofu le ofisa afa perua se lau company lua se lau ofisa na e mai lo ia su tusi mana to e ba ia se nga company to tonu tato ile tato financial center ma tato stock market e pita it's hard to push le tangata ile o mana o fata a le o mato fai ia pa ola balan me alo ia a fai le do ele algo no tomai o le no mai company ma le tomai e te so ani le tu they come to help. E vela, e le lau tau mai le fatau malanga I tu nei no wala malanga tau wa fia tau sama. Not even a respond to the investor. O au le fia nei ma le investor la mula tau la to ngia la mato. E kala e lisi e company ya mato. Ya, o la lau tari la fayat. Ya, no fuma via investor o le debt investment. Se fulu mo tupu tau sama o to tongi le fanu e leise me o faya. Ona le polo katu le malo la isene patu la fono e fai e polo ke ina ia manuia le to. Ia na fasili ni lau fia ngali si fai tato fai loa ina pe a fai tu la ia tu la I mai o tu fai nga malo fa wau le ve ia tau fine. O fia le sili lau fina ngalo lau fia nga push e ui lava o le ai ia risk factors ia pe teu mo mua ma fai na ia ready Samoa nga fa. Ele ai se manatu e push se risk factor. Datua le ai se manatu va pena. A mai la po a risk factor. A mai ina tala noa I tu lana. E fa foi feito la fon ele fa pe au mai tana ta mai fa. Ono mai ela I au na I mai ele fa tu la fon noa. We were wishing fai tu la fon. Fai tu la fon. La na uma tu la ba I time yo le. Fia mai a famu nati tieri. Ta pasi se vai ngai a mata le stock exchange. Ena na uma foi na uma fo. But these people, o tangata tulola o tangata investor se o mai e sa ili me te fa fenga lu mai lo to to mau ai. Wait, can a prime investor wait for more than 10 years? I don't think so. Ele la bala wo ma tu langa le ele fa pela fa tu o now se tu o le push po lea, whatever pema, ia, nau lau lia malo le tumano e manuia. I will provide you, if I'm matalanga atoa, what is a financial center, what is a stock exchange, mali tuk pele tunu o longo mai e tausa. Lau fioma, o le pean sa uaia risk factors, o le sausil mie le Ministry of Finance, o le whaupunga whapea ele I aise whaawaa whaaritu la fono o ngā ruenga I whai Samoa na talia ia kampania investors ia lua o le tūlanga o le tūlai mai ai e ono o mai ai ia investors fo I e whai asoni ngā tūla fono tai pe o money laundering ia ma le tūlanga fo le o whaatawa I ngā ilo drugs e whiawea I ngā tupi ia o le mea lana le o le tatou mano o le tūlanga tau o le wa e whai noa o la fasili foi le na watu le sifai tatou press conference o ai tonu ai whaua tūla fono a le wa malele mai le aso e whape mai o mai la tau whau tūla fono a le tūlanga tau a le olo o pei foi ona sau noa le whionga tamai tai pari ia o le ala le na I le process an mano tūlanga I o application so o company mai whafoefia a vea ma investors ma whaiati na e ia. O la le process, tau sanga tu tatou MCO, a watu tau kabineta, pe feutanga I mai tu mano tei beila o la ofionga masasina. Lo na lua ofisi, o I tonu ala I nei le stala I le ia company, o man tau fo ia le me whaina le stala I lalo tatou MCO se foreign company. O I tonu ala le stala I company, ia. Lewa e ta ua tūlanga lea sifuru tausanga le se atina e lungo o la taulis. O la la suafuanga iei, a whai ala I le talia le malo, le tūlanga lea, lewa pei le lisi. Al tau asasina. O la la mea la a whai e tūlanga lea. Se I whatu momola utari momola, upulana sauno iei, e o mai whafo, mai whai tūla fono. E so soani, e whau si ingo tūla fono. O whasa o ngana nā.
ala batula no ya leot nanga umana itu la fono da la batula ngolota ton wanta no yenta upu ina go fatala no ale wala process le te sa no mai ona wai ai ta tu la fono mo ma tu volta tu la fono mo volta tu citizenship act o per vata tieta tu la fono ta sa mo na family ona invest Samoa mo umana citizen ma me la mena tu e ai ma se no tu ai sia e lei se investa fa balbalea tu lo la e sa o invece mele o lona mautu tu la fono ton mo eta te fis ala ba tu la va no ala mo o ta le sa te mai matu ya maro aftan mo la no ole tau kwane i me o special economic zone ile se me ako o a pai ho isi le vana tele atu lu ala langi o manui ai ile i me a fa pupu o na famtala o le fale le o le ame iai o le o sofsani iai se vaenga fa toa o le atunu ai me se vaenga fale te pio sasi ai me se vaenga fale le tau le ini me le ini atira fale le o ngala e pe ave anga ia ona mfaila ia ona tupu mola ia vaenga fa pena le to te lo ia america me hoi e desert ai wa ai a fati dai ia le ia di tiro tu ia mo ola mai fa penala le concept le o tato onda ko mo foi mele industrial zone pe ia se va al fit farma fit ono le fa tu ai le fa no mai vai te ma tu ho le fa un fa pena ho fa sole fa tu vai te pa un ta wo fa lo ia la lisi ia mai foi mo mio be fa ta mai fa un tute Racial tax, me uma mapena. Eu mata mine, o me ana foi fai foi e tato mago. A Paul mele é sta no mai ia lá o dia Maria Toy tu vamos para ali. Ya le o fieta sanga ta tia ta to foreign investment. Ale le ta pa wa ta foreign investors ia le tele de sam. Ya le o mai pai faro. A tu tiro la value added o mo meu o fa man mianga e mau mai e vele e le tai ana tele fa tu sa i mo me o fare no si oroa ia male ta mamei o partal malo o le o mainga la a company la o ia e mai e le se company e o mai ai la tele tiro mo mua e ai me o mai e to te sa mo mai company uma awa e fia miliona la fa tu pay ele vai lá na o te abu bol mala mai forta é só mas virona todo mai vai e fai mal fai eu foi lá tato malo e mutanga luema o afia e fai por lá to a filima fare le anga ia i roa o le ai o se tu la fo o le fo na tato awa e o le afa pe o le o tato tiro o me ia fala bata mai ia company na ia tupu maola tato tu tau nanta tiro ia fai tu la fo awa o le fau ma tu la fo o tato e fai tu la fo fu ia fa tino tu la fo e fu a ile e o a fia mai tono tato tu ia on fa pena na ia ai o tato lunga na ia le fa mai le pensamo ia o vai no ia ka sia na fantara ele lo la pe va feana na a fua ia il to mai ia to no tato com para ma to a fa pela fa mai ya wa ia ta lo papala o le inson te mena i tato tata e fa mai ele vedi samo ele sa o le ko na fa ndala ma fa fe tu sa la fa pe mai vale a pela o to i a poto ma to i pito la fua ia ole sino fa mamla mangana vai fa la ia ta tiro la ia ile de merna ma rosa fa temina le fa amata mai vai te ya o vai te la o ita so no pe na le o lo mai o se fa tai sa ingana le ala o transform mai temina ile o le temina le fo ita sa o le merna e tauna ta to tiro o merna o lui tau o risk na fa me uma ele ma fa na eliminating se risk ai mo fai na mai tinga le ris pe fa fe na fa ton ton me la na tilo e ai pe fa fe na fa ton ton ai le fai na fa pe mai le se ris a lo fai ele o le lu in na fe mai ma tana
whiangai ma mea tau atia e polo na o atia le tamao o le lui o le mafau o a nisi a wala e mawhai na whai ina ia tau nuu wai pia le wha moe moe le ia e pe ngā mea wale le lau mai investors ma 4 bilion a tātou le wha tolu tolu a le ai wha mua le ia mele ia wha solo ia wha pena te peila mele tuku nei le CPI, le Citizenship by Investment, le 5 million. Ya vai o lua festival van le ana foi na patu wale tura fo. Eu mantenho le das se investar tão. Ya, mas é se for. Wa foi a sabe ela watu bandelea ya paso solo ela ia. Ya falta lá ia se o braço le, se for le committee la un papena. Ya é mai fo fact. Ya le o mai no. Ole amanua le ta Tusitala e awa alawa usa alawa ta tala mai fa malam ale lai ele o tau te tala le fa malam tau te o fa maana le fa maina le amanua le ila i fa e ta tu amai pen Samoa la le tax amale male a foi mal custom duty mele ta fa moi ale ta o kilo o ani si amanua le fa e na o le Fala tele le il tato ya mano mo mai tato tu pe mo faftai leuta ola ngai mai faftai leuta le family owner e mai investors mai fafo avele avanoa le se avanoa ai o mai si investors o mai ai kala fuka ko kai milion ngai le nupi fa tu ai la to company ma la to business ale la to fia tu lo atu ele la ititim ta upule tala no ina te mi le fafta ile avanoa ile sunga tai fono siria se fulu tau sanga o fatantali lo itu malo ia telefoi tau sanga o te alwa tu sa va i fai so engol melia o te alwa tuli e tele si la fia le anga o te fia tu loa le wha maoni o saunanga o te ala tua i tau sanga na o tua na i atu i le sifu tau sanga lea o te alu i o i le pi tua i o mela i fale o whaatari i pasi a inga i o te la tua sa sina o i ngau kei loa e maua mai el wha maoni o ke alu la i kua i me ia a inga ngai piko ai kua o fesili ai o le tala no sau ma ule ngata ai lo watu pe a mal 5 tau sanga tanuai o lawa si ila ko pensiona o le vanga si ila ko pensiona o le tope le mai i fanua ia o te fifisili atua po le investa le na le au mai ai tope le e manui ai ia tangata matutua lo tumalo tai fono pe ese fo i le na investment o tangata na tasi esa mato fai pa anga e ala matanga e to lua nei tamari na yo na le fa ma bu le shi fu fata e tau ave me tangata e to tasi le teni nei e to lua tangata sai tangata me Amerika e ma tangata mai le maro Asia o nala le a keep mai lava e tangata le mai Asia e mato lisi e sa masani na le e o mai lava ra teni tau zana ko nei o tau zana le teni ele no i famanianga na le sa no mai tu konga le tuma o le ale famanianga o tangata investor si e to e mai le e tau fiofi mama wa e lo i tu malo o ani ola to famanianga o maua ale ana al tului mai o tupe au mai tupe more than 10 years ai le se la to me o fai e nei po se business o la to me le tau fiofi mai ai o le me pito silina na mato fa tsaia o le mato fe mai na osi matamata nei ma le fa mo e va vetalia le malo o suino ia le na batu masaro le tau sangal ne a fa longo mai upu o to fe to le malo o to matuati le o le fia e fa si sila nel padmia fa si sila central bank fa si sila le treasury o le matuati le la vole o le afia ngai na tebo keep up by internet ono tulang o lewa mato tongi mai ai uma leta dia o lato tasa but look this is how they treat investors o le fatala no fa pe uma fala o til na mai mo mai la rolandi ato tanata o le fia investi il men ala le pula wala to zame e voi fa sala la wele
le observer le telo o upu ma mea matautia la e afia yo la tau langona i pui pui nga mo la tau pero foi la i mta ku fa le lo ia la wa ia tu ia la wa ma i melta wa ma i tu singa ne honor mela le te sa no ia le what do they get out of all the investments all these years ele se mea e pa wal mele matau te maua o le manui o le matau tu malo le maua le lisi a o le fa tali le malo fa tali le malo po sa no atu le ota le se tu la fono le ma se me la i luma tangata nei na una o mai te fa fenga lona tu pesa o te loa o le i tu aingo taitai e te maanga whanga fa mawina me whapea awa iai le taimi fasilingi ai ia lau sunga le la wa fasili atu ua sile ia se fulu tau sanga o au mai tupe ia ia ufa maunga o fia ni miliona o lilingi mai ili tamau ainga o Samoa e alai tupe ia ia ele ia te ule fai numela atu o tua peno fatu to o tangata na amata me la mtama a mol mato top se la wafe man bu se la lima su wafe lima se la lima su i tau sanga tupe na Samoa na alu leki aplesi tangata e fa wau mai la ele era lui fortoro familiona ile lale taru tengi nei fai o mai o fa mo mo pe apa pe 4 to 5 years Faftai pe a faila o la mena la yona tuayo no to fa sanga le fai nga malo le fas o le wo mai ton le la uma a o le pepe se mai ele i mafai ona tonga fiti le tu le ina ia mafai ona mai investors o le men fa tuai o ai le kau ai ole la tatua ole MCO na handling muli nei na wa fo le ota ta wa ben tau ole minister ole sa minister tu pe na wo fale fa tu le tu sa mo tas ya no pola mas sa fona fa pitol so committee cabinet ma la sto mani avelo la io fa la all official treasury ma le central bank e fai le petit sta ma vai uma tu la mo so ma ti ti le so ta ta mani bon o me le so le se me wo mai unless o mato vai tu nei lo fasi si la me ti me una le risk on tau but il respect o le va fa fe na io investment ma me na ave me le se me ta si wo mai los ha ya o le van ko fai foi opo los sunga le ota e tele io e awa lean o le na tofi o ia ilunga e te fiso soani o le alo tanga i ia o le mela e tupu ilunga le au le yo taria tuara si o le li potila sa le Samoa observa le fa pe me IMF ya wala to wati le in pale tonu le reputation of Samoa i li pot vai pe orai e mo e ta fale a mai le tulanga la le to vai le seli pot le e se le pe o Samoa foi le tata le seli pot o mai o fa pe mai televis ma me o fa pena ele o justify mai ele a fora ele offer le ripotico ya me mai nga pe dal fala utelia ai tu mai ala mai mai ku sa ora wa mai le woni ya Samoa e la tele mo foi ana la foi ale de mere ya wa ya ele o ana tonu le ya fatino ya no ai me sa ta pa pe ole ai me fai mai ali potila wa e understand ola poi se sa to lu sa la to tiro e so so mi ai le me lo stu la ngale wala o no winga la fai ole ta is fiata sama fa ni ia i gastas ola la walu fa ku ma pare le to no la ya ele o to se fe tele sa mo isi ku ai nga i gastas pe o mi ya wa e a fole le e o mai ia invest ai e o mai lo a fa pe me le fa le to no wa ya ta to o no me le se framework
ia malfa pia mai ele o faina fai o le o tele le pivoto si pare le tomo o le whakawhati noa o Sausania. Ia lo le tā lai whapea, ka tō hoi o. A tu tilo le ia tu kulu la iti o la langi ia le vai ngare o le te alu pien ma tamai ulai. O le matu a tele la wa atina, e la ala te whai e tonu i polo kalame whapea ia, le tau titau whai atu nei Samoa. Ia peo se Sausania atu ngā i le tātou rau. Ula o whionga nena i talo i ni le MCO. O ai le stala i company ia. Le stala o company uma, le stala uma le MCO. Na matuala e se le company la e se le serona e le stala momo. Ia ngā whakua mi whaila ia ngā apply lo lau business license. E se la le mutanga ruanga rea e whaia ia le business license. E se le MCO rea le stala ngala mai whaida. Are issuing on business license. When ta whai oi ngā mutanga ruanga tute. So ile issue la asasina, la ile stala ila lo asasina na to stock exchange. O sasina. Ta ilo e fa sa umai. O sasina. O le lenda uma. Le se company fa le I mean la pawan be asasina la fa ila fa mo. Ai ya fo o company la ia mai fi fa si la to ia fa fa ngai ngama. Asasina e la telisila ia ia fa mo. Ia sa mo ela le ma wala to. A o isi la mea e whauai ia mai. O mea la ngai o mai ma company la te sosali i whauina o watina e ia la mi fofo e wha. La o whionga te teifono o le mai tau i le isi. Walua tau lisi. Ia sifu tau sanga. O le na sis le isi mo mua ona o tulanga na sa o sinia le land. Ia o le isa tina e o whatino ai. O le ua tele tau sanga o tau lisi ina. O le asa te leo e kai e fuafua mo le tulanga le. Matoa mata mai le lisi i tolu, leo no se la beka, mo le parteng malo. Nena mata mo mua i lava lisi, ia ma le no se la vino su eka, le vile tasi. Nena alo le temi nei na ua fatula i mele, o le fatatia uma isi lisi la iki e tasi. E tu fatasi uma i ele le faafe eka, le temi nei. Ya, o tulanga na le e o maltemi nei ma le o maua matou. O la ofesili le ato ni atu. A whapea la e umane ai le tala e malo. Ai o mai lo investors ia, plain law ia, whanua ia, o lea o tele tu le ai, te le isi me whapea na ila lo matou ia i o whaposala. That will never happen. O le matou lease agreement, o a mea e whaavai e lisi, whai. Ave fo ia inga mani e li tu malo mo ia la tau. Pau ma vo ia o la tau e tu e le. E le aise me whapena pe me vo le pisai a mene te o mai company claim e tame moi. Pau a le tu male a. O mele tsa moi le ota. It's a bad reputation mo tatou. Nesa tatou pe plese tau sama uma nei e promote le mo le investment bio. E o mai tangata e whate whawhinga le matu. Lara tari le mai. Ele o soani se futa usamo fatal ele talia ta sama mai ele fi talia ele fi faya ono la Samoa is not ready. It's such an insult una moletu. Lau whionga. Ai no le stala i lalo le mo lau whana company. Ia alue mai le mea alue mai le wha mo na. Ai o le fesili. Ele o iai se me fa pena e o manteni nei. O le winga lau fesili. E maa fuaina le talia pia. Le ai ele tulanga na. Ele o tūlanga na. O la whana, o tangata o ni tūmano o la toi pūlea i inu la toa iai tu tono ele nei. Ma ua umalawa na tū mai le tūmano, o wha tūlanga na mea amata i kampani i mula le tanga. La ua iai. Mai le nā tia fol me nā te ioi natu. La la ua o ne te usolonga le lei kampani, la tu ia la toa. Ma ua le mena mātou tuku ai tangata anu o le mātou i tūmano. I le isa ki wala mele o le teni. Ia iai le mātou i oena tele tono isi. Ele il termine. Ai also su el termine. Poto ia mena. O le amatanga, we need to make sure we are secure. Ela o il termine la fasol. O fasili fa mon mole ne otsa ile special economic zone sa le proposal sa tu ina mai. O le assessments le sa fatimo ina ile central bank. Ina uata ba ile kapeletisi ilo ilonga ile proposal le.
O whapea mai e, the proposal is too good to be true. E tūlanga fo i lea, wā le au mai, e lua te sima le 5 piliona le tupe le whapea e au mai. O le sa whai loa le tamatai pale nio. O le tūlanga lea, o le tau manage le tupe le whaieta to paketi le piliona le whafo e le maru. Ai ke a mai le lua te sima le 5 piliona lea. Whawhela ona au mai vile tu tonu ke e pei fo inga le wishful thinking pei too sure to be too good to be true. Le so no anga wala o fionga le sa wheloa i matamatai pale ni o kosu le. Mana ia le, oai, te tano tutila e le proposal. A whapea o le whaina stuke la tau whapea o mariato o saola me le whapea la le tasita sanga whaere. Au tato e tere tau sanga le pata tia mai le whainga o le project la wai e ai fua e a whape o atu whane nara e whai ia e le possible le ia le whai a toa se ai maka pusi o sila le tanga mai a rau mu inga makamarama kai au o mai le mele o le tuke ngā o le ronga le anmaro e le ngofa kasi ma le fiesta pati kilo e mela ia ko fatulanga la ia o le reality o le papela e mai kuma o ile ia le tupe i tenge tas o la e wa i mai e fua mai i le implementation la e fa solo mai vale le wa e le role malo fa fo i le infrastructure a fa o la mana o mer vai na o mer le tise na o mer fa la te ni o wa ia o le na e ta fo una committee ai malo e vai sto sa fa una in tau ro mala o fa ti non o me o mai e fa fu a tela a tolu la mai le amata io ti lo trai tu pichu ai atano e tale pele fa ti non ma ai fai a il le to sa fai la lo e tu va e le ma le o ai tau una Runga ale mo ringa manda mele tu sala o fai mai a o tu ma ko ko ye na e la se miti ele mi fai na fai a ya a tu lo ye ile a ko ile ka na so so longa mo lo o le tina o lai e de le ya lai te le ya ba e ala ma no ma man tu foi la o le ta incorporate mantato la fonole o si col CPI si by investment ya lo wingala ele va pe mai lo tu pe lo el passport ana se lo ngata nu mo ya le fai o fu ngale ya no sta papel ya o lo passport la e fa penale so se project la fa penalo la non fa ton tonua ila ia fa non ci va o la ma fai la manager tu ya risk ya ta u ya marisila na le ko sa ta u ko elis Fapea approve o lola io o investor sa ili mai tanata mai la wala tu ai lola io tupe ia na lela io se ko ia e tele ana no mo mia fapea la tu ai pa sa se a fapea la bo o man fe tanga i le ia le malo ma compagnia patino o le tute la na malo fai la ia tam fai fa tu fale ina ia manuia le project ke pe ona fa manuia a tu la e mai la fa nga malo o le si le ina le proposal o le fa tia le o le mai family ona ina se la wa fe le CPI tu te pushing on men na pe patu mau ina family ona le timi e lo man mala la voia o la ina le miliona usala o la tau fa tu la fono fa pa mai le family o ile miliona wa on ya wala a miliona lo nyala wa foda por tele investors vai ele se investa to tasi esa auto una miliona mole lo passport vai a sa watila ele miliona sa watila por mera la on punto queda ya investors papel ya salta tuta 5 milion ya ona quantuala il final tu la foto le foi fatta pula ale fa o passport e mo e fu ile tu pe la ya lo winga fa pe fatta jaima
50 milion ai whaalu. Ora 50 passport da ia o atofu le a. Ia tangata male malvai o whapena. Ole whaangaso solonga ole whare leo ati nai whapea. Ia. Leo whianga leo sa. O ke visile aku le supplementary budget. Le supplementary budget. Oi. O le ale, ese me le tau mafuanga leo whailoa ni. Isi mafuanga wala e whapea mai le whianga minsta. O lai lava paketi am tanga le, le la tau whaisoa. Isi mafuanga, tulanga whaila le ese mai le pei o nita ua le whianga te teifuna. Le atau te manatu ai, e pei wa tau watu ngalu ai tulanga le ai o se tatou supplementary budget. O le koe ngā mea hone le mai ta tere tau le au mai mere. A whapea le tau te iroa o lai whale tonu wafi mōrini me o mwhapena. Tau rana ai roa le veia ai umaku le lea la api. A whapea o le mea whale o le mana o mia e se whasosoani al mano e top up ai ne la i whatau e lea fifu. Rana le mefa. O a lela iroa o lela ngau mai api. Wai tau ole man tau lai no ka fa pe o lai fu le la le ole amana le fai o supplementary la ia fu ma ia le procurement por fin o afi se vale se masse na guerra e fai ina ia ma fai ai ona patino e na guerra o mala esa o lai la so le ai aturai mai la ia whawhita ui. O rea ngana na e walai ele ia stuk whale o leo. Ai pei fōringa mai ai ahu o te ofo a pēwha o le whaka ai loa masinale te ane me o te ofo. O masini nei ma equipment nei. E vai ma mau le whainga o maintenance plan le tau o nai loa. O lai whai mai tala tala whaalongo po i ai. Lai whai mai o le terei o le office deposit ali i PC mai ai. I tona ai pa'u wanu lalo no pa'u lalo le ia le ako le lusi fulu pasene le ana pa'u ai. Le malo le ana o strako la. Ai a te ofola o le mame na to pa'u lalo ia tupe ia pe a fua tu ia. O lana la to loa o loi ele fati no la se maintenance wa la le fa ai lo le a o le se tupe a o le ma tau no fu e mamao ia le fati no me o be era o lo wa la na le wa struggle la le PC a le struggle le SW ba o le SW e fo o le a le service provider e fa ma aveva fuori ta. Ia alae ele o tamisane ia le SWA i ranga le foi go la fa tailo e pa to filo e o le se ia e o fatti non o pule mai ile le mo ia ala io na tu vai baia se la fa so bela na le to foi to la tali tu ta tiro mau e a fa pe ala wala to lo ai ma mai wa no ve ma fa ta pena mai le supplement. Tau nai loa o afia o tau o fai lo supplement ia wani la ia mi fai ai ona e ale pato ai loa i fone e mi le la wa o ka mai ia mi ia fifo ia ma fale o ia o fa fita u na le tu lai mai ai temi o le o tau ua ia le tulanga le maintenance le o ai tau lang o ina la le komisi su a o mo le sa ili o le fa ina pe tau ala le o wa pe sa lo o ia le to wa se ta le la ta wa o tu sa le la so e lima no vale lima canta la ma te tu a lo ia tu la ia e pe o tu langa vole ba tu sa no ma le era priority na te mi ia o priority o lo mori o ko be ole mele na le ave fautuanga i le sta ma le tanga luenga our priority ia ola mori tu la ia se fai se su na me tom le sa no ile o whole spot
Wale u falo ngotu tua ia whapeo. Usu pasene len wha mamai tangata leo pa uwele. Whatau sana taruan. A whawhele men sa wa teni. Usu tosu tau sana taruan. Sa forecast. E au tatu titiro temne o tu temne to tele ia pawa yuti le so tangata ma mea. Sa Fofola mena. Le au. Aba pelo fa tu sa ia ile tu le fa fi le nama. Ele kai o finger capacity service at kai kursu kausa. Are we 30 years here? Hey, so something was wrong in there. Then number one, my life is about you. Paul me fai ngaro ngai kom. Puti litu da. Oi le tangata le lofa le tu. O fa le anga me fai ngaro. Ma le tu lo lava. Tate musu e fai se tala e wa fia I fu tinga ino le fai ngaro. But ole e matangata le ai fi le tu you te e a fia tu langa ia. La me ole a fia ia fi phone fa. Ofi te tau tatu whapepele each service, ai whanelei, ai sa whamai, it is stupid. So who's fault to look after for the money? O te tau na whapepele malo, o leise tupe, whai maintenance ma mea, the treasury, a mai se soswani il malo, ia matou, o le lava tupe, o hai la lera tatu tiro e, so who's fault? Ia, o le facilitele na whai mulmuri, a tengin nei, o na maini me, moli alfa aftai wala aftai lo pule la nei le fator wat lo fa sola a tu atula ya te lo ma tu atele an me tanti tilo ye bona tu la male te tau ye la me na susuema ya ele susuema fofo o fia fa susuema tele ya pe me an malo ele poli anga wa ngau ale anga tulanga da le fa pole Lalu tu fili ngalo a fai e se company ngosi le tise sa to lu mari pisi. Se metal frena. E tu tala lo la pero me le tatter no investa tatter no ne. Part of the group len ka wo me fa pe. Tanga ten fai no mai me tele fa pe sempre sai ne fa pe. E da tanga ma fa le tengi ne. A fai wo tato le na pati. Tau na tu ko me lo tu fa solar system here. By service provider may solar sa palay me kise mo na tu. Ono no wi. Afa pe wala mafai na fa awa ta tu. Ta wala ta tara la no. Wa lewa o mana ave solar supply aí, power supply. É privatized tato EPC. Yeah. Privatized the EPC. Ia matua ho te le u te mai u ona rangi na tua ke o ale ai ai ta ke o toma. Ia na alo ia o na e ia social responsibility al ma tam pai ku fa me na ia wa ne tam ta a wa ne tam ta me na wa na ma wa ai wa ne tam ta mo ta. Ia so ia e subsidize la va ne ia service kawan na subsidize. Kalau awalnya lah subsidize, ya dia ese infatti non ma le mawai le mere na o le mo wa. Fisile tu lo sungola uli lo finangalo le sa forcia. O ese lo tau sila tu langa le wa ile tonga le kapeleta. Ifu le walwal minsta e faya ona ia finangalo. E o nome si le fia te pila le mele sango ai o le mafofo e faise komisio sua. I le mafu anga o le sei le mafu anga le fale tongo le tise. Ia, ale sai e fu tongo kapeleta, ale te fifsi le tula il tempo le sa il fase la weka le fa pe o tongi ngai fa il tatu atina tu fatasi ma America Samoa. Awale na alu ta upuna ina o manino mai na o maua mai tutuiga. Le fato ai lo i tatu le fase la weka le fa ila tina ma. Ai le se si la fia il palmia, na se fuole natura. Ele se fase la o lo pusao na na le si la fia il palmia, na le se fase la weka na tera noi. Ele você marilienga ape se fase la weka ya tutula mamanu. Le se mo o tulanga la por forsanga le sa averno. Ma director le math tenina. O le alo tauto so mani tu perso animolato. Ya wato ntato. O fatela no nga la bala na fa, ni fatela no la no le ato sa. O le tina tu fatas.
Ele se me na faia. Ele se ngala na na mal me le ti sa no mai. Nanga u matua mai yo le le vai le ti. Ale, oi na faia le ko tu la ile ka be le ta mal pan. Ia, mana ia tele le tu la ngo o le tanto fason ni ko i. Amalo no me me estaba. Ai i se va inga i tono pan me nel fontana le na dona itu. Se no pa tu langa mo to mata mara. Mara. Ol me sili no masia sema con e corus langa wi ala fa. Ale kau avela wa le malo. Ah. E ko si sile. Pai olo le cor pula uma la ngo for pan mia ba sui pan mia. Wada. Sing tu tu. Ma quale ma fa wa. Ami ma fa wa. Ini kakau ma kupung me fa peni. Me ngale ma ke mama. Fenga ma lo le run e mana norti. Come on, I say, can you look for the milk boy? You find me should resign. We go back to the poll. I say, your mind's a thing on my law, that you are calling. And I go get to there. Mga meal man, I came in a calapal milk boy. I don't know. Some part of you will never come resign. O le au te fisi so atu ai tātou whiro inga ai se atu te le avea i whamusinonga. E a whapeo tau tsi le pia e. So tu la whonu so li whawai le minority ka. O lea e whakatara no. Mato foi. O le paa tūlangana na lea ni te minita o mo mato foi le fulu. What is the best scenario solve on minute? Ai le ta whakatari la mato foi e. O le la kero le ian me so kurafo mo le. Pe o sa mo pu ale te minita. Vai ver me lo tu. E ko le lesi le Commission of Inquiry ele mga o ipani. Ia sala noa me le aso i o tatou loa le o ngaongo le aso anga e teni e o whaalou le mbanga e whaingo whaiunga ono lea o le whaafita au li matu ia o le almaku ia o te peo mori e sisilei ele o pele pai le maua me ai whele lei vale le peo i ka vale maua me uma a le almaku ia le na koso mai e ielo nei tu whapea e o e su e mai e so soani malo mai whafa i le va le arti tiro me tatou Thomas. What is the state of emergency no Samoa now? Or pay power? Whose fault? Our fault. Or our fault on the state of emergency. Or me tu puni or fan natulo a farm matani. Or me ta tu tele to pule. Our melia. It's our fault. So we need to fix it ourselves. Lasa tu finangalo ng tao pule sa i ao leo. Leo mo lies tasio tamata. Leo mo finangalo o komisino leo whatananga manisio Tusitala lava ias. E masalonga o le lafi mai tua ni ngaio i whapurki. Sa fisingi e fo te tai malo te mate palmia o lona foi le finanga. Pea i aini ni ai whainga whapurki ki ono tusile na avele au malo. Lasa utou sila ia. Ele ai sa matou afianga e tasi na mamana. O le tusi na fai el tintiti le la na tusi. O ai na ave iai. Ave le au malo. Ave le AG, ave leo leo, ave le palemia. O ai se tangata e nofo Facebook. E rei la sa matou afianga langa na kula e o mai whapese politiko le ai. Tu o pē tu li lore matau. Tu o pē le ai sa matou ai ani tau. Paua le mea o tangata o lalo o tangata e lango le vaenga whawhai. E a well sa pēna so whai. Lalo matau kuna tu. He has nothing to do with it. La voi lau tu ai mai whapena o tu langa whapokiki. Ia, e whapena tu a inga rei nei. Tu a ia mea umo whale tongo whapokiki. Manu lewa i ele a manu e lau futalenga masina lupe. E isi a matou whiro inga foi ma lau tau lau. Te whonu ma te tai le mau te lea. E sa tau ai bi o lau tau whālea sa tu atu e te mua whiro ai ma sui pālemia. Tu langa le au mainga toa iwa lai o, ai se miso whininga loa lewa mawal tatu wa wanoa. E leia le fola atu i lumambea, ia whawhongo le atu, ia na manino lea. Whaftai, tulanga ia peo na mawal mafso ta inga male, sui palemia. O na waule sa associate minister, le mato me customer revenue. E la le maa wa so ta inga. Ila masa wha au au le taimi lea o
Fadele, nasi amaru. Samoa la masuk tadi. Jadi kalau Fatalang dia sama semua. Talalia alisipan biasa pun. Sau mamai toi. Rumah mamai toi. Sau mamai toi. Rumah kau ya dia Fatal. Kalau si menfirmi, dia mau selap sortai nama. Macam tak. Ai o te sau tata no e ia te asa mano e mau e o mai e ko se la tau la so ko muli ana na mali e le te tai o la o ma o no ble to mana o ia la mai te tai to mo se ke lo tu lang foi le o le lo pe bu ma tu e o mau tu ma ya se vai la so mo muli ana fai lo la tala la tu o ma o le sa ya o mo foi lo te tai o le o ya no fai ole e te mo ya falta o mala mai o le ko la sta inta tutto ta ti to e fe tai in tau e ole o le asau matau ai ia hoi tūlanga sāri mai iwa mo meo ngai o ingai tonu mo meo van whaufan mo por kike whapenani whewai tūle ia tu o le si vaenga ia ta milo mai o le si vaenga ai awa pe ala to fa e tofi fo le tu balo le fa fa le asi lani sa lo fe ngai male supani ia fa pe nale tu na ka to ni ai le mayan ma fe lo i le ma wa fe lo i masan lo ngom changa le sa fa pe no mo le ma so tai o pula sa so tai mo ma le supani le tu la ngai pe mo sa no te o to ai pale ai ni ke wa to sudu ya sa u tu mawa u tu langa pe ona ya ma fi ya u lo tu ma o te sa u infa tu le mo sa po tas to te le ya ele o si la va na fa pe oni ta u to ni ma tu ta ma fuai o sa u te o le ya lo i o ma sa wa u lo ta tu la me to le ya ma tu langa pe ona mi ole simun ni na ntafu ia pen tu dia tu e sunga ya la uli te go pe ngai masu pa ni wa le tela tela te ia ma ave ye fina ngalo la uli e lo fai tango e to so molto i vai fa ma poco ma ya ma poi a fa pelo tu i la o me te le fai ya se la tu ka o ya la vala so ta mai ama ma pe yang ola fo le kono fio ma sali ro a po fe me vai ngai tu o te mi le nai Kalau yang itu lah kasih ulama tengah yang mutama nama macam itu tele mana dia mele pera ulang sahaja, o me afa porque kita berbalik ni, o ele tetau tu eu fa pena porque kita Samoa. You need to be honest with our political career man dia. Tu lau lah, langal merna na tu poisa bela pera na tu ni tengah terbalik na ini sih guys. Onor mela dia me fau. A fai logo, awan ito e fatasi mai, awan ito e fai almene na misa iton, o mai fafo fatalofa. That should be stopped now. Nangol na ton wala le tu pulmele, o fa mutu lua, male ese upu telote. O teleta li almen na tanga vai o fa me fa pokiki milong ia i. We do not accept that ila matanga fono matule. A fai umato vai se mai onor fa lai titiina o tau pune. We should stay on that. O ba ni salfa tu le ai se me bo uma na fa ina to ono o to uma bo ele te tele no tato o uma I tato ai na se tanga fa pe tu o ai apa mai o na to si sila tanga fa pe what kind of person is e tu la isi me va pena e tu te la ngol par via ai tu sa tu te no mai o tu ma va tu to I e fa uma par via o vai nga na le matu te kui Mas não foi ainda. Te fa poco tu vai nga le trai vai tu la nga ia o matu le to fu no te le masa ni no ko na ia matu to fu ko le e ka le se mo tu sa wa o ne fa ma oni ma le mo to mo tu a tu la nga ni si ta vale nga pe na e sa no e porque kita vale ela não teria tava o que usa sa o alimento né Essa outra ainda que estou fazendo outra aí vale tu te do mal ainda
Itself in the time Yeah. for the team. Naka meron sa imutak. Pila ba naman ito tang faya? O de mato te fitu na ile wala. Si fa malino mo moto ono le. Wala terminal to. Wala yo matala yo la to fast. They claim fast. They write their letters on fast letterhead. They sign they are still fast. Yoi, fast kame. Oto si sila ilme. Almele mato te popo e. O mana whariwha uma. O mana pasialo i le ATM. O uma. O ai la se si wha ima uma. Atu la whona no. E pero whaetu. E te ti mai lau ti i le si wha. E so rela sa ia o whaiwha e moto. E wha mai pela o tsai. Koe kasi ala ka kasi le ingoa matua e nele to whai pule o le itu maro pala tawha tūlanga wā o le leo a leo te whānau pe i sa press conference e so tūla whono la inga la ne whawhoi an maro wa umana whola e fia me i an tūlanga whaile i le kālena le palimene le la nga ia wa whaalau fwoi i a tūla whono fwoi i a leo te manina o ina i a whai swinga pa pāsia but le tūlanga whaile le o le executive is an unlawful executive to you guys o no le to whapea mai lava e so tūla whono le executive a la tau lai tapena me tūla whono pa makala whapula whono ingi kula whono pao ni whaisu inga ia o na e prepare le an unlawful executive tawal mo Mea te rero ki ka koanga i luma i le ulanga te ona lela ka koanga but me mo ki ngola we're gonna coach the ball if not very soon the generation ko ngala me uma i le vale como que vi me mo ki ngola we predict we're gonna dominate the vote any time from now on for the general election, not more than 30 left here. So, uma swing le uma ma ulanga more than we we made it what city making. It's gonna happen. Mai ele kau makinga ya ngeke wa okay fa kwa o uma ro ya ke ma fanga o ke fa ka i do ma o le ko ni o wa ko ke le ko nga ka e ro fanga o ro nga ka e fi ka ke wa ko wa ai ko fa no wa o mo ni de o ka ko pa ro ka ti na ko ya o uma e de ko sa yo fe oi pa a le mo ma ya ko nga so kanya tu le sila tawochi de Yubayaba wa le tatu te claim malo so tu la fono le fa vai ona nanga na le tan fa yetu ne step down ale le ro so ku la fono mo me la fa ale la ka ko wo ya fa per te fa ile me a Newton e fa mai fie me ele fo me le o malo e o minority so le o ma fea ma fa ye el malo sa o se malo e o minority o fe foi le kumu o le lolangi o le basa pacifica o le minority pa wa ku le o mele o malo communist malo ngai rule by the strength for the ritmo ka kai kulo la vai ule sera tu la ka ko wa va ele o se si la vai tu o aka ko wo pusa o mea uma la fai kai mi le foi pese kule o mea sori kula and that's the whole vision lema ko ke mana e claim from Singoma e mai from Singoma kalior mele lema ko ka pena ken onga ya la le ko o ye la ye le majority of them for ala la be ki sorry ala ki e kwai lo fe kawi ala la be ki ai se ala fe mai we still hold the power sorry yeah mai mo mai pemfa sino mai le tulu. Speaking of Samoa, leo mai le polo ina mai Samoa ina ia tawhia pe tolo po ina le whaamarino o suinga fo ileo tu mo whaavai le whaasia nasa pina ngalo lau whionga ma le whaenga le tūlanga. Ika whemera fsi
le loa mai le polo inga mai le whaamsinonga mo lunga i le ina ia tau fia le whaamaluina o teu mo foi le whaavai le Election is up in Hope. le loa kai tau Election is up in Hope. There is. O ia le whaamsinonga le umo muni nei. Ia, papeo la esu e pe whaamaonia le sangi il whonga whetalai. Ia ma le aul malo. Ia leta kota tekiskai. Isai te ala tau. Ia le whako mai mula mapulanga. Le whaile le ruling taru i nei. Ka fia si whaisu suan. O le ale mea mai nga. Ia nto si jiro whala ia. A kula whonga la whai. E wan se sangi lore whonga whekarai le tu whai. That's it. Sangi le aul malo. That's it. O nala monu tu la whono. Jinga le lunga le whaavai mal malo. Ma stain olis. Ai o le mea tātou te reo, i tātou pule, ngā le whaasoro le kauru mangal whamsinonga likan. Ka tasi ala pasili whamano. E ni se malo le tunu o whaalia fina ngalo e le tulanga le peso o le tisi. Ua Samoa ai nisi whapea, si le taati alo miliona le whasafua ina i pere i tuwha ina i tuwa. Au mai le tupe nā le whaanganga mo le miliona. Ina ia Fofola i whawhita uli le tisi. O te le I whaalongo se tangata e tō tasi. Samoa lele. I have never heard any people related to Samoa e tuku whamanianga mo lato. E tau whōni tau kuri pisi. O nare na batu e nile matu, whautuanga le na batu. O su e se le ni whaimelea. E na matu atu malu atu. Namin na le upkeep part-time service le family ota sa tau fa supplementary mo le lea e le supplementary namin le fa nang lango e unforeseen le tato fa tali lava mal fa so mal la tau sana tau mal ni tau sana ai pe o le milion ya na tau sifia e tele upu matan ala me le waye e si tato va I ni po la man wio le tu la waye milion o tatia pela le tu la no o le fina ngalo wa te le whalongo I se si whape mai e tu le miliona e mai momo ia la kau fia la miliona sa ko ia la uporu le pepa na tau e chi e ia na whaitalo ai nei o la asa mau na momoni mai la tino o tō vanga whai I le whawhitau I le o tūla I me tene ia I le ane la asa mau na momoni mai la tino I le tō vanga whai le whono le whatua uma nei whatatau le whawhitau le lo tūla o le mau whaavae na mai le atunu mo mātou e whaile wala file mo le atunu ma whaile wala fo ia umma ia whawhitau ia le so mantebino o le manuma mo mātou le anga o le mātou whainga malo le tūla o le damage control le tau whai nanga po whema whenga I o la tau le tau vela malo a le tau pe o mātou ne what can we do o la e sau whawhai mo le mau si anga na tuku ia ai fa soli tu la o le maula le na mai uma e fa mo le Fofola merta o ma tasi file e le lava lai ana I tu tau fo po le tu inga a wala fo I e ta o tu la mabiti sim ta gana Tui loa tua le ngor tō maule ave e soli tū la whono le whainga malo le pala mia mana kapineta le anga le tō sulima manauti le sa whai unga kapineta le whaalawi loa e ave le tupe whatau mai afi fōu e lua masenga e fōu e whawhitau le malo se tau tise malo tau whina ngalo la e soli tū la whono po le whaalima le e termina il whawhitau li o tana vai e le se men whaitau whai a whaila o ngā runga la vea whai e le whaitau whia tua pe a whape whai o le mene le ile tunu a lai lalo le ai e le whaina sui el mato manatu reality o le lava e whai unga I le le ato toa ai a whai o se ngā luenga ma se whai unga e se whaile tunu whai me tau whai mopo a le whaatau unga I o le miutomu te re lo o le alto ngā wola e wha malama lama I o le soli tu la whona malo a whena mato whai atu whai le me tau whai fo I en melo o le si whai unga lea ua whaalawi loa mai ala mai tanga runga whaatoanga tau while tu mau toi whaatau I le tua manu palani me I tua olo ia whape ai mamamoe se I tau toi whaaputu ia tele ni manu palani ia lo whiona sa e mistan tanga runga tonu tau sanga le la tau while e soli tu la whono fwere la fwofo o ke rei whai estu la whona whape leo le fwofuanga ne lei o se rei whai esi whona whape
o te le I whaia se Fofola papea wala Fofola na whai o le mai o le ua tolu afe poli fo au na la Fofola no tapena e mai wa mo loi le tai tai lapa mi ki tonu le tu ai msalo I Fofola le tanga le mai Fofola fai te mi min stafo Nafta, ya mori le nga fa tai tele ya ia mal moru ngolu tato Tusitala ta malo atu le Samoa bai ta malo atu foi fa si mai e ta ua lava tato soal pule manino mamala mai ya ai le level mato te tu ya ala yo mea aftai foi lo to fsiri mai fsiri o ngonga ma fsiri fa tu ko manatu ma fsiri le lei e se fsiri ta o se fsiri le lei le ya fsiri uma ana na mato to fa manatu atu pa yema malu maulunga o le tato motele sala fai tau watu tato ai no fatu tu le to sa motasi I le tato fono tele e fai la susu tasi a perila a pito pisanga I le tula I valtaya tato tele noa ma fono tala e foi mo fa mo mo mona e me se ngase malo ya le uta unu ya I tato fai nga malo le vai tau ya o le tato sum ya te le sa ta alfa tato mta fale uma le langi atoa Amerika New Zealand Australia Amerika Samoa